Ibihe byiza nshuti bakunze bavandimwe ba CEI Empire nongeye kubifuriza ikaze hano kuri CEI Empire tubashimira uburyo mubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi ku munsi amakuru abagezweho hano kuri CEI Empire n'ibindi biganiro byacu bigiye bitandukanye. I Washington DC Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ikiganiro yagiranye Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi cyamweretse ko aba bakuru b'ibihugu bombi ari abanyabwenge kandi bakundana. Yabigarutseho mu ijambo yavuze mu muhango wo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na DRC Congo yitezwe kurangiza ikibazo cy'umutekano mu gihe kimaze imyaka 30 mu karere. Umuhango wo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na DRC Congo wabaye kuri uyu wa kane witabiriwe na Perezida Paul Kagame na mugenzi wa DRC Felix Tshisekedi uyoborwa na Donald Trump, witabiriwe kandi n'abandi bakuru b'ibihugu byombi Afrika barimo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, William Ruto wa Kenya, João Lourenço ndetse na Visi Perezida wa Uganda Jessica Rupo. Umuhango wabereye muri USA Institute of Peace yari yahinduriwe izina yitwa Donald J. Trump Institute of Peace. Perezida Trump yavuze ku isinywa ry'amasezerano ari umunsi udasanzwe kuko bivuze kurangiza intambara imaze imyaka myinshi. Donald Trump nawe ati no munsi udasanzwe kuri Afrika, no munsi udasanzwe ku isi no mu bihugu biri no muri ibi bihugu bibiri bafite inshingano bafite byinshi byo kwishimira. Twaje muri USA Institute of Peace kubw'amasezerano y'amateka azatuma intambara imaze igihe kinini kurenza izindi aho hariho hose ku isi. Rero ndumva ari byo kwishimira aho abarenga miliyoni 10 bishwe. Ibigaragara rero nuko aya masezerano abaye aya mateka. Uyu munsi twiyemeje guhagarika ibinyacumi by'imyaka by'ubugizi bwa nabi no kumena amaraso no gutangira umwaka mushya wituze ku bufatanye hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri ni ijambo rero Donald Trump yabashije kuba yavuga mbere nyuma yuko bamaze kuba basinya. Yakomeje ashimira Perezida Kagame na Tshisekedi ku bushake bwabo mu kugira ngo aya masezerano agerweho. Ati ndashaka gushimira aba bayobozi babiri b'abanyamurava. Mu by'ukuri ni abanyamurava, ni abantu badasanzwe. Perezida Tshisekedi wa DRC na Perezida Kagame w'u Rwanda ni abantu beza cyane, reba ukuntu barebana rwose baranakundana. Mbere y'umuhango wo gushyira umukono kuri aya masezerano, Perezida Kagame na Tshisekedi babanje kuganira na Trump muri White House, aho Trump yavuze ko kandi Tshisekedi na Perezida Kagame babanje kuganira nyuma y'amarido mu biro bizwi nka Oval Office. Uyu mukuru w'igihugu yakomeje agaragaza ko ubutegetsi bwe bubashije gukora ibyo abandi bananiwe. Ati uyu munsi turi gutsinda aho abandi benshi batsinzwe. Iyi ibaye intambara ya 8 turangije mu gihe kitageze ku myaka. Turi kuvuga ku myaka 30 y'intambara, impfu zirenga miliyoni 10. Yavuze ko bimwe by'ingenzi aya masezerano azafasha harimo guhagarika imirwano, kwamburwa intwaro ku barwanyi batari aba leta, gucyura impunzi no gutanga ubutabera no kuryoza abagize uruhare mu bikorwa byibasiye inyoko muntu. Ibyo ni ibyaganiriwe rero cyangwa se ni ibikubiye muri aya masezerano, aho imitwe yose ititwaje intwaro, ubwo iyo mitwe iri kuvugwa ni FDLR, hakazamo umutwe wa M23. Iyi ni imitwe
imitwe iri buze kwita yamburwa intwaro aka kanya kuva amasezerano yasinywa. Yashimangiye ko ikiganiro yagiranye na Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi cyamweretse ko aba bakuru b'ibihugu byombi ari abanyabwenge kandi bakundana. Ati u Rwanda na DRC byemeye kurushaho gufatanya mu bukungu aho kurwana. Aba bagabo babiri ni abanyabwenge rwose bazabikora. Ntekereza ko kandi bakundana, namaranye umwanya nabo. Abantu bamwe bashobora kutungurwa ariko ntekereza ko bakundana cyane. Bamaze umwanya munini bicaranye ariko ntekereza ko ubu bagomba kumara bamaze umwanya munini bicana ariko ntekereza ko ubu bagomba kumara umwanya munini bahoberana bafatana mu biganza ndetse babyaza umusaruro amahirwe Amerika ifite mu byo ubukungu. Rero aha Donald Trump yagumezaga ashyiramo n'urwenya bati aba bagabo rwose ni abanyabwenge kandi barakundana. Nk'uko mubireba bamaze igihe kinini bicana, bamaze igihe kinini ubona barwana cyangwa se bashyamirana, ariko rwose mu by'ukuri nibahoberane kandi bakurane no mu biganza, bafatane mu biganza. Rwose aba bagabo barakundana, nta udashidikanya, rwose barakundana. Rero aha ni Donald Trump wabanje kuvuga ijambo ashimangira anashimira aba bayobozi bikuru b'ibihugu byombi ari Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi wa DRC Congo, abashimira kandi akomeza kuvuga ko aba bagabo ari abanyabwenge. Ariko aya mabuye rero cyangwa se aya mahoro afite ahuriye n'amabuye y'agaciro. Hari indi nkuru nshaka ko dusimbukiraho mu nkuru ya BBC aho bagaragaza ko Donald Trump ashobora kuba afite umuhate wo kugera ku mahoro no kwigaragaza nk'imirimbanyi y'amahoro, ariko afite indi ntego mu nyungu. Muri 2023 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko DRC Congo ifite umutungo kamere w'amabuye y'agaciro ubarirwa ku gaciro ka tiriyari 25 z'amadolari. Ayo mabuye y'agaciro arimo kobata, copper, lithium, magnesium na tantarium. Aya mabuye y'ingenzi cyane mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho nka mudasobwa, imodoka z'amashanyarazi, telefoni ngendanwa n'ibindi bikoresho bya gisirikare bigezweho. Mu guhangana n'Ubushinwa rero Donald Trump arifuza kugera kuri ariya mabuye y'agaciro ya Congo anaciye muri aya masezerano y'amahoro. Ubwo aya masezerano yaramaze gusinywa muri Kamena ku itariki 6, Perezida Donald Trump yagize ati tuzabonera Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira bwinshi ku mabuye y'agaciro ya Congo nka kimwe mu biyagize amasezerano. Byitezwe ko iruhande rwari bushyirweho umukono w'umunsi. Hari nandi aza kubaho hagati ya Washington na Kinshasa agendeye kugwa uburenganzira kompanyi ya Amerika muri DRC Congo. Rero aha Donald Trump ndagira ngo muze kubyumva neza ibi bintu. Muri 2023 intumwa ya Perezida wa Donald Trump hariya muri Amerika yavugaga ko yababwiye ko hari amamiliyari agira kuri 25 tiriyari 25 z'amadolari. Ubwo ni umutungo kamere w'aya mabuye bari babashije kuba babona. Rero Donald Trump muri aya masezerano hakubiyemo yuko nawe ari buze kugirana amasezerano byihariye na Kinshasa kugira ngo babashe kugira uburenganzira busasuye kuri ariya mabuye y'agaciro ari kubarizwa mu gihugu cya Congo. Navuga ngo hari ibintu mushobora kuba mwabonye muri aya masezerano, ariko hari n'ibindi biza kuba bihishwe kugira ngo Amerika ibashe kuba yagira uruhare rwo gucukura ariya mabuye y'agaciro. Mbibutsa ko Donald Trump yifuzaga guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel ku cy'uyu mwaka, ariko cyahawe umunyavenezuela Maria Corina Machado, ariko abasesenguzi bavuga ko atacitse intege
rye nyakubahwa Perezida Donald Trump. Arifuza rero gukomeza kugaragara nk'umuntu ugeze ku mahoro, cyangwa se ugeze ku mahoro ku isi. Muri Ukraine arashaka kandi kwinjira mu ntambara yo muri Sudani, kandi amaze amezi agerageza guhagarika intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru rero US Today cyangwa cyari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko kuwa gatatu ubutasi ubu abubatsi biriwe mu nyubako yo gushyiraho amazina ya Donald Trump ku nyubako y'ikigo gishinzwe cyangwa se gisanzwe ari USA Institute of Peace, kugira ngo cyitirirwe nk'imirimbanyi y'amahoro. Donald Trump muri aya masezerano yamaze kuba yakora amateka, cyangwa se yamaze kuba yamugaragaza nk'imirimbanyi muri 2025 igeze ku byananiwe n'abandi ba perezida, dore ko yabashije guhuza uriya Perezida Zelensky na Vladimir Putin, babashije kuba bagira ibiganiro by'amahoro. Hari intambwe zatewe, ndetse kandi ubu ngubu yamaze Donald Trump yifuza no kuba yashyiraho amasezerano hari muri Sudani y'Amajyepfo. Rero ayo masezerano y'u Rwanda na Kongo akaba ari amasezerano abashije kuba yamugira imirimbanyi y'amahoro muri uyu mwaka wa 2025. Mu by'ukuri Donald Trump ari kwigamba avuga ko akoze ibyananiwe n'abandi ba perezida, ubwo n'abandi ba perezida babanjirije igihugu cy'Amerika. Rero Donald Trump muri aya masezerano navuga ko yikoreyemo cyangwa se nawe yikoreyemo izina, kugira ngo nawe izina rye rigomeze kwamamara hejuru, kugira ngo abanyamerika bagomeze kuvuga ko Donald Trump yaje nk'igisubizo. Ariko mu by'ukuri aya masezerano arimo n'akandi kantu katagiye kagaragara. Ni byinshi bitagiye bigaragara, ariko mu ijyari cyo nuko Amerika mbere yuko ishyiraho aya masezerano cyangwa se ihuza aba bakuru b'ibihugu, nuko bo bari bafite kubanza kugira gusura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barebe se koko ari amabuye y'agaciro avugwa koko arahari. Rero mu gihe bamaze kubona ko aya mabuye y'agaciro ahari, twabonye ko 2023 intumwa ya Donald Trump yari ubwo yemeza ko amabuye ahari abarirwa mu gaciro ka tiriyari 25 z'amadolari y'Amerika. Rero Donald Trump nk'umuyobozi cyangwa se nka perezida w'igihugu cy'Amerika ushaka kuzahura ubukungu bwa Amerika, dore ko ahanganye n'igihugu cy'Ubushinwa. Rero akaba yahise yihutira kuba aya masezerano yashyirwaho igitaraganya, kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibashe guhuza n'u Rwanda, kandi nanone Amerika igira n'amasezerano bisesuye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba bakora kuri ariya mabuye y'agaciro bafite umutekano. Ikishobora kuba cyakwibazwa rero, u Rwanda ruraza kuba ruri kubarizwa hehe niba Amerika yongeye kugirana amasezerano ya Kongo, Kongo na USA bakagirana amasezerano yihariye mu buryo bw'umutungo kamere. Ese u Rwanda icyo rwashakaga ruraza kuba rukibonye? Nicyo kintu twaza kwibazaho, turibuze kongera gukora ubundi busesenguzi ku cyaba cyihishe kuri aya masezerano amwe ari kugenda ajya hanze ariko atigeze agaragara mu ruhame. Hari byinshi byaganiriwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Donald Trump bonyine, hari byagaragaye. Rero hari byinshi rero baganiriyeho kugira ngo aya masezerano abe yakwemerwa. Hari n'ibindi byaganiriwe mu minota igera ku 10 byaganiriwe na Donald Trump na Felix Tshisekedi, kugira ngo bo baza guhuriza hamwe noneho aya masezerano, ariko mu buryo bw'ibanga. Buri wese bagiye baganira ibyihariye, nta tangazamakuru rihari usibye Donald Trump. Rero navuga ko
aya masezerano nubwo agiye ahagaragara ariko ibikubiyemo by'ingenzi cyangwa se ibikubiyemo byagiye biteza ikibazo bimwe ntago byari byajya hanze nk'uko muri kugenda mubibona. Rero navuga ko aya masezerano yabaye amateka, dore ko isi yose ari we yari yerekeje amaso. Hagiye haberamo n'utuntu tugiye tudasanzwe, aho ubwo abakuru b'ibihugu bombi uko ari batatu berekanaga ayo masezerano, Felix Tshisekedi we asa n'uwibagiwe kuba yafungura ayo masezerano, akaza kuyafungura mu buryo abandi barimo bafunga ayo masezerano. Benshi bakomeje kwibaza kuri ako kantu, ese bavuga ko ese aya masezerano uyu Felix Tshisekedi arayishimiye, ese aba bakuru b'ibihugu barahuje koko cyangwa se ni politiki? Ariko ikigaragara nuko Donald Trump we izina yamaze kuryandika, ariko ikitezwe no kureba ese nk'u Rwanda baraza kuba bafata uko bavuge ko batazongera koko kuba bahungabanya umutekano nk'uko ibi bihugu byagiye bishinza u Rwanda ko ruhungabanya uyu mutekano. Ese Kongo nayo iraza kuba yabiyitwaramo gute? Navuga ko ari ibintu byitezwemo mureya masezerano, turebe niba biri buze kuba byashyirwa muho akadomo cyangwa se niba ari bya bindi by'agatiranzamba nk'uko Perezida Paul Kagame yigeze kuvuga ko Felix Tshisekedi ibye birangirira aho ngaho, ikibazo araza kuba yabyibagiwe. Reka tuze kureba rero ikiri buze kuba cyakurikiraho kuri aya masezerano. Ngendi CEI Empire ndakomeza ko hababera kandi mbibutsa ko nanone nubwo aya masezerano yashyizweho umukono, hari byinshi muri buze kuba mwamenya abanyarwandakazi namwe mudukurikirana, kuko hari byinshi byatangiye gututumba Uburundi noneho n'u Rwanda, mu gihe Kongo biri kugaragara ko araba byatangiye kugenda bicogora. Uburundi noneho n'u Rwanda byatangiye kuba byakwesurana, aho ingabo z'u Burundi nazo ziri gutera ibisasu bigana hariya i Rusizi biza mu gihugu cy'u Rwanda. Ese turibaza ngo ese iyi ntambara igiye kwimukira i Burundi? Nibyo kwibazwaho. Ese biraza kugenda gute? M23 iraza kuba yahungira i Burundi, dore ko n'ingabo zimwe zari ziri muri Goma zamaze kuba zamanuka zijya gufasha hariya muri Kamanyora, hariya zihanganye n'ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi na FDR n'indi mitwe igiye yitwaje intwaro. Reka turebe ikibuze kuba cyavamo na gaseke rero k'amakuru aba bapfundikiye ndibuze kuba nababwira ibyihishe inyuma. Ese kuba ingabo nono za M23 ziri kurwana ziva muri Goma, ndaje mbabwire uko gahunda zimeze, dore ko hari byo Perezida Paul Kagame yabashije kuba yavuga, na Tshisekedi hari byo yabashije kuba yavuga, ndetse na Ndayishimiye Evariste nawe hari byo yabashije kuba yavuga. Byose CEI Empire turaza kubigarukaho, nababwira ngo ciao dusubire mu yandi makuru agiye gutambuka mu kanya. Ciao.